Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kinoyalam Jogashnong Khanduli ke bahap hapo West Jainti Hills District. Klepen pa kujung sengongu iki Borsen Shar jongko West Jainti Hills District. Kibla shimkia peniok biang iki atli kali jong ki Traishnong. Kibla syak kurup jubor Hakatran Forest ke Sorkar Assam. Hakar po atruk leber aratar pausan. Naga klau peden langho ke badang hap hapo upurusam Jogashnong Khanduli. Ia kebagi karbi ki kamba ke naga klau ke badang hap hapo Shnong Karbi. Ia kebagi lajiar tip kerteng naga tadong langsu. Kini ki atli kali kikin thop ya ka kali bolero pick up kepada new number ML North South C Laisan North San kabla long try duba hom muro bakwe pat kadai kali jong ba Solomon lalu. Panaliang yung kamu wahs nong yung Khanduli tehni de ML wastan wahs nong ini kam ju na general secretary yung dabar nong ini yang ka dabar nong Khanduli walaupun benci kam ju bentibi itu waktu jinjia artarik waktu forest yang ke Assam dawan ikan ke atli pick up kemudian kali kidin tanding yang kita sang Khanduli hal ini yang kiwahai yang nongilam yang ke Khanduli hadin yang jintip wa kan ke forest yang Assam da kem go ya atli pick up kidin tanding tai plan yang ho oman ka thak snong yang ujuk pam dintangin cerita ada kan ni ujuk emo pendiri yang tibi kawan hukum ke Assam forest balikan bersih remi ina liang yang ikam kena lam yang kecelong mario jing tibi ya jing kem yang forest ya gini atli di pick up ini pentibi segi borong ai kalau te yui ki borong ai bila jing kia gurwut kalau te ini por iwan pentip dan iwan cipat baik wah ini yang dapat sang Khanduli yuda jingkre sistem yang gak sorkar ini wah kini kari yuda rak sorkar Assam algi om tang hapo suap prakta dan pelajari sorkar Assam ini yang dapat sang Khanduli ia kebelakar pangle yang sorkar yang ini nadu mas nyawahalan har waman le lokal MLA yang ini kamju le ya usar Abhinav Kumar Singh waman le deputy commissioner yang kamju le usar C Serti waman le SP yang kamju le ya usar GH Pasak waman le executive magistrate yang kamju le ya usar Kirani waman le OC in charge yang sesma yo de jingkre sistem yang wa kafar sam da plaj go ya gani kari kidin tani yang atli in lang darbar sang Khanduli ye ko beker pangi ya sorkar yang udah kre sistem hamtam yang jing yang borda yulda imit ladamat isni ladamat imit yang jing yang la yo ka sorkar apa sota ya rak yang kam gidong chong borda te in lang darbar sang Khanduli ka burang kayaro ya kinong yalam nadu MLA hadu DC hadu SP kamju hadu GH Pasak oman ST Magistrate hadu sar kirani osi yomi dari jingkre sistem ini yo wagni jingya ini jab ikin negasi teju pole kerpari ya sorkar yomi ue kam kenjari buat kam tam yo GH Pasak oman le executive magistrate yomi kamju le usar kirani waman leu ofsan chat yang saya sama yoman go kami cinta coriki nakalem cuma aku mu sekretari cuma pasnong na don penpau ni bahwa atkeran kecing thot hagi deki sni wada ba kan kecing sno jupat ba halot kecing cara cuntu kali atli kali kibakit dem na cimpom ki ding thangting na kelas nong Khanduli atau Shnong Khanduli kelas sumar mangkas nan ki cimpom ding ta dai la syara sindat ki bor juga forest Assam ndai sumu i baro ki bulan ti na ki bahalor ki na office na MLA office VC usar Abhinav Kumar Singh ta buat baro ki paki staff ki bidan ti ban pelai ni kali ka cingya trailang jumpi ka penong ya ka cincok
ya ban rap yang sisi simpat ya kita di atli kali bat ni don ni bat on ba kanam don ni rakan lo cing snow kanam don ni rakan lo cing kumar bat kumolong kumulong barbar kanam be bet ke iman salam kasing susah sani kam de don lo cing thot kumulong kalet kawan kam de don lo cing snow hab teng chuni bat ki we bat ki perlok na ki we bat ki sa kun karbi